Reka mwifurize ibihe byiza wowe ukomeje kuba natwe ukomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ukomeza kugenda ugezwaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Iki kivugwa rero ku butaka bw'u Rwanda ubwire ko kuri wa gatandatu mu cyumba cy'ingoro y'inteko ishinga amategeko hateraniye ihuriro rya 13 ry'umuryango Unity Club Intwararumuri rifite insangamatsiko igira iti ndi umunyarwanda igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu. Ihuriro ngarukamwaka rya 13 rya Unity Club Intwararumuri yitabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego nkuru z'igihugu, abanyamadini, societe civile, abikorera ndetse n'urubyiruko. Umuryango Unity Club Intwararumuri washinzwe muri Gashyantare umwaka wa 1996 mu by'ukuri warugamije gutanga umusanzu mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Bihaye intego yo kwimakaza umuco w'ubumwe n'amahoro byo nkingi z'iterambere rirambye, ukaba ugizwe n'abayobozi bari muri guverinoma n'abayihozemo ndetse kandi nabo bashakanye. Uharanira kandi gushyira mu bikorwa intego wiyemeje mu rugamba rwo kubera abanyarwanda urumuri rw'intwararumuri, aho rero hamaze rero kubakwa inzu mu turere twa Huye, Rulindo, Kamonyi na Kayonza zigenewe rero ababyeyi b'intwaza bagizwe inshike na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ngayo nguko rero mu by'ukuri ni ihuriro rya 13 rya Unity Club Intwararumuri, aho bahuriye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mu by'ukuri baganira byinshi n'iki cyakorwa mu by'ukuri. Akaba rero mu by'ukuri intego nyamukuru y'uyu muryango byari kwimakaza umuco w'ubumwe n'amahoro by'inkingi z'iterambere rirambye, ugizwe n'abayobozi rero bari muri guverinoma ndetse n'abayihozemo n'abandi bose bashakanye. Hanyuma uharanira gushyira mu bikorwa kandi intego wiyemeje mu rugamba rwo kubera abanyarwanda urumuri, no kuvuga intwararumuri. Hanyuma rero bari bawitabiriye rero ku mugoroba w'ejo harimo wahoze ari perezida wa Sena akaba ari Bernard Makuza, nawe yitabiriye ibirori. Harimo ministre wa siporo Aurore Mimosa Munyangaju, nawe ari umwe mu bari mu bagize guverinoma witabiriye ihuriro. Uwacu Julienne usigaye ayobora ikigega gishinzwe gutera inkunga abacitse ku icumu rya jenoside Farge iburyo, nawe hano yari yitabiriye ibi birori. Hari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase yari yitabiriye ibi birori. Hari kandi senateri Alvera Mukabaramba usanzwe ari vice president ushinzwe imari n'abakozi, nawe akaba yari yitabiriye ibi birori. Hari umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Dani Munyuza, nawe rero akaba ari umwe mu bakurikiye ibi birori. Hari kandi ministre, hari umujyanama perezida mu by'umutekano akaba ari General James Kabarebe, akaba nawe ari umwe mu bari bitabiriye. Hari kandi Rucibigango Jean Baptiste, nawe yarakurikiye ibiganiro mu by'ukuri, nawe akaba yari yitabiriye ibi biganiro. Ngayo nguko rero mu by'ukuri ni inkuru nziza. Hanyuma reka tuve kuri inkuru ngo dukomereze amakuru yacu kuri iyi, aho perezida wa Sena yahamije ko banditse bamagana icyemezo cyo gushyira Uwase mu kanama kiga ku ruhare rw'ubukoloni bandikira igihugu cy'Ububiligi. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Iyamuremye Augustin yavuze ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yandikiye y'Ububiligi ivuga ko idashyigikiye icyemezo cyo gushyira Uwase mu kanama kiga ku mateka y'ubukoloni icyo gihugu cyagize mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro yatanze mu ihuriro rya 13 rya Unity Club Intwararumuri ryabaye kuri wa 31 ukwakira 20, Dr. Iyamuremye Augustin yagarutse ku cyemezo cy'Ububiligi cyo gushyira Uwase mu kanama kiga ku ngaruka z'ubukoloni. Avuga ko bakinenze cyane kuko babona ko adafite ubunararibonye kuri ibyo ndetse kandi anafite kubogama gukomeye cyane. Dr. Iyamuremye Augustin yashingiye ku kiganiro kigaruka ku mateka yagesheje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi cyatanzwe na senateri Havugimana Emmanuel, aho yavuze ko ayo mateka yazanywe n'ubukoloni, aho abakoloni rero babibye amacakubiri n'inzangano mu banyarwanda bikageza no kuri jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati twandikiye inteko ishinga amategeko y'Ababiligi turababwira tuti ni byiza ko mwashyizeho komisiyo yo kureba ingaruka z'ubukoloni ndetse mukaba munifuza ko hazaba ubwiyunge bushingiye ku bizavamo hagati y'abanyarwanda n'Ababiligi, ariko twatangajwe no kubona mushyiramo umuntu tubona adafite ubunararibonye bwagira icyo bumarira iyo komisiyo. Yongera ati ikindi kidutangaje kandi ni ukubona mushyiramo umuntu udafite kutabogama kubera amashyirahamwe abamo twese tuzi atemera na jenoside yakorewe abatutsi. Dr. Iyamuremye Augustin kandi akaba yavuze ko muri iyo baruwa ngo barangije bavuga ko ibizava muri iyo komisiyo bidakwiye kuzitirirwa u Rwanda hitwajwe ko harimo umunyarwanda, kuko batemera ko Uwase ari we wari ukwiye kujyamo, ahubwo hari kurebwa abandi bazi ayo mateka kandi
atayagoreka. Yagize ati twarangije rero tuvuga tuti ibizava muri iyo komisiyo nkatwe tuvugira abanyarwanda turumva bitazaba bitureba, izava muri iriya komisiyo ntibazavuge ngo harimo umunyarwanda ngo babyitiriye abanyarwanda. Muri Nyakanga 2020 nibwo hashyizwe itsinda ry'impuguke ku mateka y'akarere k'ibiyaga bigari rizafasha iyo komisiyo gukora icukumbura ku makosa n'ibyaha bikomeye cyane bishinjwa Ububiligi byakozwe ubwo bwari bukolonije, ubwo Ububiligi bwakolonizaga ibyo bihugu, aho ubushinjwa ubwicanyi muri Kongo, kubiba amacakubiri ashingiye ku moko mu Rwanda no mu Burundi ndetse n'ibindi. Role Uwase Nkundakozera yabaye umunyamabanga mukuru wa Jambo Asbel, ihuriro yihuriyemo abahakana jenoside yakorewe abatutsi, ana umwanditsi mukuru wa Jambo News, n'umukobwa wa Anastase Nkundakozera wahamijwe n'inkiko gacaca ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse nyina Agnes Mukarugomwa yari umurwanashyaka ukomeye wa MRND, ubu ni umuyobozi wa Ikondera Libre, ikinyamakuru gisebya leta y'u Rwanda. Mu bandi bamaganye ishyirwa muri aka kanama rya Uwase Role harimo Ibuka Diaspora Nyarwanda mu Bubiligi, umudepite B. John Anseun wo mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi ndetse n'abandi. Dr. Yemuremye Auguste yavuze ko ibaruwa abandikiye inteko ishinga amategeko y'Ububiligi nta gisubizo gifatika bayihaweho. Avuga ko umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi yabasubije ko bashyize muri komisiyo bireba, ariko ngo nta gisubizo babonye mu by'ukuri, nk'uko umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'igihugu cy'Ububiligi yatangaje. Nta kintu gifatika yigeze asubiza inteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko rero perezida wa Sena Dr. Iyamuremye Auguste yabivuze, aho yavuze ko u Rwanda rwamaganye kuba Ububiligi bwarashyize Uwase Role mu kanama kiga ku ruhare rw'abakoloni mu bihugu birimo igihugu cy'u Rwanda, Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bimwe mu bihugu rero byakolonijwe n'igihugu cy'Ububiligi cyo ku mugabane wa Buraya. Ngibyo rero ibikomeza kugenda bivugwa cyane. Hanyuma reka dusoreze kuri iyi nkuru cyangwa se ku makuru n'ibijyanye n'ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niki kivugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kujyana n'ishusho y'icyorezo cya COVID-19? Minisiteri y'Ubuzima kuri wa gatandatu yatangaje ko mu gihugu habonetse abarwayi bashya ba COVID-19 mu gihe umuntu umwe ari we wakize iki cyorezo. Abarwayi babiri rero babonetse mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, undi umwe aboneka i Kirehe mu bipimo bigera ku 1848 byafashwe. Umubare wamaze kwandura COVID-19 mu Rwanda ni 5137, abishwe nayo 35, mu gihe bamaze gukira ari 4879. Abantu bagera kuri 223 nibo bakirwaye COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru iyo kwishimira cyane nyuma y'umusaruro. Mu by'ukuri uyu ni umusaruro ufatika uri kuva mu bukangurambaga bwakozwe na leta y'u Rwanda bwo gushishikariza abaturage gukomeza kwirinda, kwitwararika kugira ngo be gukomeza kwandura icyorezo cya COVID-19 bigatuma ubuzima bukomeza guhagarara. Uyu munsi wa none turishimira ko ingamba zorohejwe ndetse ibikorwa byinshi bigafungurwa, n'abatari bafungurirwa akaba ari icyizere ko vuba aha nabo bashobora kuzafungurirwa, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane, kuko urabona ko hari ikinyuranyo gikomeye cyane mu bandura ndetse n'abakira, ndetse kandi mu by'ukuri bikagaragara ko abandura ari bake cyane ugereranyije n'abari barwaye nabo bakomeza kugenda bakira. Hanyuma rero ingamba zo ziracyari za zindi, no gukaraba kenshi intoki, no kwambara agapfukamunwa, no guhana intera. Ni ibyo ngibyo mu by'ukuri amabwiriza aracyasabwa rero gushyirwa mu bikorwa kugira ngo abantu barusheho gukomeza kwirinda ingaruka cyangwa se kwandura iki cyorezo cya COVID-19, ahubwo dukomeze dukore, duhatane, dushakishe uburyo duhangana n'ingaruka icyorezo cyagiye kidusigira.